European Championship sangni somni pali Germany a khelh chu amor bokna match chau khelh ma ba ka omta a pathian ni July ni som pali zanlai peldar som pahnih le chan ve hian Spain le England in final match khelin champion ni anin chuang anni pahnih hi Euro in elna a tumthum anin ma chhon na turania kumsa khazakwa somriat European Championship a khan group stage anin ma chhona England gol ni gol khatin an chaka kumsa khazakwa somkwa paruka quarter final in ma chhon lein gol khung lova anin netok nuwa penalty shootout a England hi goli gol ni nan chaka chu wangin Euro in elna a anin ma chhon tona match nia England an chak ve ve a Spain hian Euro in elna bi ka hian England an la hne ngai lovani major tournament kan ti big khomol pui in elna le FIFA World Cup bi ka England le Spain hi tumli anin ma chhon to a chuta chuan penalty shootout tel lovin England hian tumthum zat Spain laka gol an khung thei lova major tournament a anin ma chhon no nong tum ni kumsa khazakwa songret pahni FIFA World Cup le kumsa khazakwa somkwa parok European Championship in elna te khan penalty shootout tel lovin anin hne to ka gol an khung lo ve ve bok anni pahni anin ma chhon to na friendly match te qualifying round ti te Nations League ti te le major tournament te huam vekin anin ma chhon to na zong zonga England hi tum som pali chakin Spain tum som an chaka tum thum anin hne to kani anin ma chhon na nong ber chu kumsang ni som pariat October thla khan ania UEFA Nations League ani in England gol thum gol ni nan chak khaminu khan anlain ma chhon le mia lo Spain hian major tournament a final an khel na nong tum thuma chak fai vekin champion no moi an choya chu kumsang ni pariat European Championship te sangni som FIFA World Cup le sangni som pahni European Championship in elna te kha ani football khovela hian engram ma major tournament European Championship le FIFA World Cup belboma azona final khel tumlia chakvek an la om ngai lova chu thil la om ngai lo chu Spain hian thlentir na rem chang an nei do na an champion ani chuan football khovela Spain hi an ro pui zual don le Spain hian tuntuma hian final lut turin group B a Croatia sithum final neya Italy sikhat faya nein sikhat fai bokin Albania an hne leya ti chuan group B a full point nein point kwanen round of 16 anin pet kai ta ani round of 16 a goli gol khatin Georgia an sop leya chumi hnuwa quarter final a in elna thleng tu Germany ma chhonin gol ni gol khatin an hneya he match a big hian Spain hian chak turin extra time anma motel ta thunga penalty shootout ero an thleng lovani semi final a champion turarin kai zingami France ma chhon zuin gol ni gol khatin Spain hi an chak le Spain hian match ruk an khel towa gol som pathum khungin anni aya gol khung tamram tun tumin elna hian anam lova gol thum chau an la chhuwa bok match khata gol khat aya tam an chuangai lo hrimhrima chu wangin an tlar hnung a phui hlea Spain laka gol khung awl sam lo zia an statistica alang chiang hle France le Germany te point gol khat ve ve bak Spain laka hian an khung thei lawani kha Spain hian match ruk an khel to atangin match lia gol ni an khung tling zia boka gol khung lama an ngai to om lo thin hle semi final thlenga an khel en chuan gol khung thiam gol veng him tha team an nia football team tha an ni ti chu chuan atilang chiang hle bok Spain hian match an khel zong zonga extra time telmi alo point hun pa nga ya gol an khung kim vek ani Spain hian penalty shootout thleng mi lovin an ma chhon team an hne fai veka match ruk an khel towa an chak fai vek kan ti kha chu wangin record thar an siam hiala Euro in elna tum khata match ruk azona chak thei ma saber le om chhun an nia European Championship in elna hrimhrima hun khata match ruk chak an la om ngai lo na thai chia in azon ngatin an chaka record ro pui tak an siam ani extra time ro tum khat an khel ve towa kan soi towang khan Germany an ma chhon tumin extra time an khela aba ka chuan hun pa nga ya an khing puite an hne fel man vek ani England ve thung hian final lut turin group C a Serbia sikhat fain jit Bellingham a gol mangin an hneya Denmark nen gol khat ve ve khunga in hne tokin chumi hnuwa Slovenia nen gol khung lovin an in hne tok leya ti chuan group C a point nga nein group leader ni chungin round of 16 an in hlang kaya round of 16 a Slovakia ma chhonin all sam taka chak tura ngai an ni lain Slovakia an in ven thata wangin England ta na harsa a ma se chu ti chung chuan hun pa ngaya additional time a minute somkwa pangana a jit Bellingham chon an sipura sur trama extra time hun tirte a Hurricane chon pet goal ngal bokin
Slovakia hi extra time a goal ni goal khatin an neya tichuan quarter final a Switzerland an ma chon leya hun pa nga ya goal khat ve ve khunga anin ne tok nuin extra time a goal an khung bel thei lova chu wangin penalty shootout mangin achak jok zona niya heta hian England hi goal nga goal thumin an chak ani semi final a Netherlands an ma chona boruak sang to taka England hian goal chuang ma sa chungin goal ni goal khatin Netherlands hi an le thala tichuan final a Spain ma chon turin anin pet tlingta ani England hian match ruk vek khel to in penalty shootout telmi lovin goal sari an khung towa Spain goal khung zat ve paruk point panga aya tam hret chau an khung goal li an chhuat to thunga ma se Spain ang thawin match khata goal khat aya tam an la chhuat mi lovani an ma chon towa Netherlands in ala khel tha Switzerland te po an tel towa Spain ai chuan ramlang sar ma chon tlem jok ma sela England tlar nung da niam RMB lo England hian goal khung treu an har sat tel thung ti theiania ma se an ma mo tok chu an khung ve zel thowa chu an dang lam na ani goal chuang kan ti mai thin margin tam deuh hleka chakna ang an nei mi alova match ruk atangin penalty shootout tel mi alovin tum thum an chaka chunga te chuan goal khat margin vekin an chak tum thum an khing puitan in ne tok pui boka chu ba ka chuan penalty shootout tum khat thleng to in achak zoka an tang ani penalty shootout an thlen tumin England hian penalty pe thiam an nei that zia kan muni kha chu wangin Spain tan penalty shootout thlen pui lo sham tum afin thlakin arin om England hian Spain a in a ha thlak chi in match an khel tam zoka round of 16 le quarter final ate extra time an khel thleng ve ve a chu wangin Spain a in khel mola minute an mang tam zok England hian champion be seina an nei liana chuta chuan van nei an kengtel ni in soi ani boka achan chu Slovakia laka an tlom trep nuwa an rona goal minute somkwa pangana hun top don te a Jude Bellingham an puile tukin akhunga Netherlands laka minute somkwa na substitution player pahni thora atangin an chakna goal an khung bokani kha Switzerland laka po minute somria na hun top don naya an rona goal an khunga penalty a an chak zui bok Kawng thil thleng te kha champion zia a English fans ho chuan an ngai min mia ani hriatel ve hrim hrima England hian Gareth Southgate an roi hmain European Championship in elna hian final an lain pet kai ngai lo hrim hrima Southgate an roi nuwa Euro tum ni khelta in final an lut ve ve ta thung Southgate hian soisel tok na sa hle thin ma sela England hian Southgate hi engemaw zong tak chuan an ngei riau Southgate hian squad a left back pa ngaya nei chun Luke Shaw chormu mal theilo chungin England hi round sang ber a thlen puya left back a right back Kieran Trippier a ngat chu mai ni lovin in elna tran tir lam thlengin player ala en chin ti theiania Alexander Arnold tan bultanin midfield a te a chora ma se a fu lo ti hria in match ruk an khel chungin ati sual asiam rem man vek ani England me patim hian kumsang khajakwa samruk paruka FIFA World Cup no moi an choi nu khan major tournament a champion no moi an la choi mi alova kumsam nga pariat no moi choi lova om mek ni in champion no moi choi lovin anom rei ta hle Gareth Southgate hian champion no moi hon pui thei don tak mo Spain hi an tlar hnung a phui that ba ka an goal bo ana kan ti kha goal khung tam ber ram an ni ba ka goal khung na rem chang siam chuak tam ber an ni ya tlar malama in koprem tak ton hriat nei tha Alvaro Morata le ton hriat la nei tam lem lo ma se thazazet pahni Lamin Yamal le Nico Williams te an nget tha an tlo ba ka an thiam zia munam thamin an lan tir thei zela hei hi England tan chuan ven dan tur ngai tua fe tham atling dona Spain tlar lai player ball pass thiam la tuk te po hi England bet thlapa siam thei tu an ne Spain hi team balance nei thaber pol an nia chu tak chu an hlawam zual na khoi position a po nek nat an har sat na pakhat ania khel that zong atanga te tur ni pheise Spain hi champion tur jok an ni ma se an khel chiatia soisel tok reng chunga tlom ngai mi alo team tlo big ti lo theilo England an ma chon do na champion no moi choi tur jok rin thiam a har sa khel dan phung in ang lo tak nei an ni na hian rin thiam ati har sa le zual Spain hi an champion chuan Euro in elna a tumli champion thei ma saber le om chhun an nianga record thar an siamang Spain le England hian in an na an nei pakhat chu match ruk ve ve an khel towa an la tlom mi alo hiania chu wangin atu emo zok hian Euro sang ni somni palia an tlom na ma saber
final match an tong dona achak zok hian unbeaten champion ni in sul nu chuan ong tak nu che in champion no moi an choi thungang team pahnih te hian player an nei thadun hle a Spain player te hi soima sata ila Spain hian goalkeeper pathum an neya David Raya Alex Remiro le Unai Simons te an nia English Premier League a clean sheet nei tamber David Raya hian khelna hmuna changmang lo group stage match thumna andin hmuna him vek to nuwa khan khelna hmuna changve chau kha nia abak zonga chuan Unai Simons an goal vengin match nga a khel towa goal thum a chhuwa to ani Spain hian defender hi pasari an kova chungzinga chuan Dani Carvajal hi an rin roll ania ma se red card a choi wang khan match a khel kim lova chu baka chuan andin hmuna him nuwa khan group match a cholha dam tir jinga atel bok chu wangin Dani Carvajal hian match li a khel towa goal khat a khung to thunga ani chau hi Spanish defender jinga Euro in ala khel meka goal khung om chhun ani ri defender dang te hi Robin le Norman ania ani hian match nga khel towa an rin roll ania Real Madrid chuasan hlimna chaw hian match thuma khel to boka Daniel Vivian le Alejandro Grimaldo te hian match ni ve an khel towa na chaw Vivian le Grimaldo te hi bench lwalum tu te an nia abak Emerick Laporte le Marc Cucurella te hi bulchan tung het jinga mi ni in match nga ve an khel towa Spain hian tlar hnunga hian Dani Carvajal dinglama da in veilama Cucurella an da thina tlarlaya hian Emerick Laporte le Leonard Men te hi anin kop thina ni Spain hian midfielder pariat an ko boka chungzinga chuan midfielder palin goal an khung towa Mikel Merino hian match ruk khel to in Spain game zongzong ala khel kim veka ma se an bulchan tung het jinga mi ani lo thung ben chatangin alu tlang pui Fabian Ruiz an player poimo bulchan tung het jinga mi ania tumnga khel to in goal ni a khung towa Alex Baena hian match ni a khel to boka Rodri le Nico Williams te hi an bulchan tung het jinga mi ni bokin anni pahni hian match nga ve an khel towa goal khat ve an khung to bok Martin Zubimendi hian match thum khel to in Pedri point match li a khel towa Mikel Oyarzabal point match ruk khelin Oyarzabal hian Spain game zongzong ala khel kim vek ani Pedri hi an player ngat jinga mi ni ma sela quarter final a ain hliama wangin match a khel chun zom thei lova chu wangin match li a hian inala kalmek hi a mor a bok don ni in alang forward hi Spain hian pariat lion ko boka chungzinga chuan player pahni Fermin Lopez le Ayoze Perez te chau hian match khat ve an khela abak zong hi chuan match ni an khel tling veka Real Madrid ta season liamta a khel hozelu hian match ni khel to in Jesus Navas an match thum a khel towa Navas hi forward anga an ko ni ma sela semi-final a France laka khachuan right back angin an chhor dai thung ani ti chuan team captain Alvaro Morata hian match zongzong khel kim vekin match ruk atangin goal khat a khunga Dani Olmo hian match nga khelin goal thuma khunga Spanish player jinga goal khung tamber ani mek Ferran Torres hian match nga goal khat khungin Lamine Yamal hian match a khel kim vek boka goal khat a khung to bokani England hian goalkeeper pathum vekan kova Jordan Pickford chaw an la chhora ani hian match ruk khel kim vekin goal li a chhuwa towa tum ni clean sheet anei to ani England hian defender hi pakwa lion kova chungzinga chuan Kyle Walker hian match khel kim vekin match ruk a khel towa Luke Shaw match ni khel ve to in Johnston hian match a khel kim boka match ruk a khela Mage hi Crystal Palace player poimo hian shrem atwa wangin match khat a khel thei lova chu wangin match a khel kim lova match nga a khel to thung Trent Alexander-Arnold hian match li a khel towa Kieran Trippier point match khel kim vekin match ruk a khel towa Aston Villa defender Ezri Konsa hian match thum a khel to bokani England hian defender pakua an kauzinga tangin defender pasari an chhor towa an defender zinga hian goal khung an la ommia lovani England squad a defender omzinga la chhor lo pahni te hi Lewis Dunk Brighton defender le Liverpool defender Joe Gomez te anni midfielder hi England hian pasari an kova Declan Rice Jude Bellingham le Phil Foden ten match khel kim vekin match ruk theu an khela Jude Bellingham hian goal ni a khung to Jude Bellingham chaw hi English midfielder jinga goal khung om chhun ani Conor Gallagher hian match nga khel to in Cole Palmer match li a khel towa Kobe Mainu hian match nga a khel to bok England midfielder jinga Crystal Palace player Adam Wharton chuan match ala khel ve lova kumsomni mi hian in ala khel mi alawin Euro sang hi somni pali hi
aman tluan ngei arin om ta hle England hian forward player pasari vek an kova chungzinga chuan Bukayo Saka le Hurricane te hian match ruk khel to in England game zong an khel kim veka Bukayo Saka hian goal khat khung to in Hurricane hian goal thum a khung to bokani Ivan Toney hian match ni khel to in Anthony Gordon an match khat a khel to a Oli Watkins hian match ni khel to in goal khat a khunga Jarrod Bowen hian match ni vek khel to in Crystal Palace forward Eze hian match thum a khel to boka England hian forward player pasari an kauzinga tangin player pathum Saka Kane le Watkins te chau hian goal an la khunga ni chu wangin England hian an squad a player somni paruka tangin player pali chau goal khung thei an la neya Saka Hurricane Watkins le Bellingham te an ne tichuan team pahnih tana bultan turarin kai te hi soivele ta ila Spain lama hian Xavi Simons an bulatan lerin oma left back a Cucurella aom lerin om bokin tlar nung laya hian Emerick Laporte le Norman te anin kop le arin om boka right back a Dani Carvajal ain lan thei to don bok tlar lai lama hian Pedri ain hliama wangin ain lan thei don lawa chu wangin amun ruak hi Dani Olmo player form tak hian alwa arin oma chu baka chuan Rodri le Fabian Ruiz te an om telarin om bok tlar malama hian an rin role player pa ngai Nico Williams Alvaro Morata le Lamine Yamal te an om le arin om boka tuna kan muang hian Spain hi anin tlar arin om hle England lama po hian Jordan Pickford an bulatan le nge yarin oma tlar hnunga hian England hian ahma in defender pali an da ma se England hian tun hnaya an formation siam remin defender pathum an da antifu ang reng viang maya he formation tho hi Spain laka po hian an man arin om hle chu wangin defender pathum angin England hi om tura ngai an nia Walker John Stones le Mage hi te tlar hnunga anin koparin oma anma hian Bukayo Saka chu dinglam sira right wing back anga khelin veilam sira Luke Shaw veilam mangthiam pa ngai left wing back anga an chhor arin om towa Luke Shaw hian liam nei chungin England squad zom ma sela European Championship a hian match 10 khat a khel towa chu wangin bultan thei tura ngai ani tlarlaya hian Kobe Mainu le Declan Rice te anin kobrem tabera ngai ani wangin anni pahni hi anin koble chot arin oma anma hian Bellingham le Foden ten tlarma a om Hurricane an thlop le arin om bok hetiang hi team pahni na lineup an siam dan tura rin kai beisei lok ani Spain lama hian an defender le Norman le Dani Carvajal te hi semi-final a France ma chon thei lovin frem an nia final a ero an chhor thei dona Spain tan chuan thulom om bi kani hetiang ania wang hian Spain hian semi-final a bulan tran tir na chole Jesus Navas te chu bench a an da le ngei arin oma Pedri ain hliama ain khel thei don lo kan ti kha chu wangin ai o turarin kai ber hi Dani Olmo ani lo thei lova ani hi Spanish player form ber ti ngam khopin tun tu minel na hian acha tha a chu wangin Olmo hian bul atan arin om hle England lama hian Kieran Trippier left back a chhorthin nema sela Luke Shaw ain pe to ti langin match khel tura khelmola aron lu tumin Luke Shaw hi acha chelem lova chu wangin final a hian veilam mangthiam ngei mangin Gareth Southgate hian bul atan rin ani chu baka chuan semi final a England chakna goal khung tu Oli Watkins chu semi final a chefu hle ma sela final a hian bultan tu a atel arin om lova chu wangin England hian bultan tu thangpa ngai te an khoi chel lutuk arin om lovani Spain coach De La Fuente hian soin ka player te hian ahma aya na sale thazok an pe thei ti ka ria chu an pe nge yang ti ka ring bok keini lam ngai tuana chuan mani in rin tok na atangin kan trana kan chakna lai ber mangin kan khel thin final match hi semi final angkhan kan khel don lova adang hlakang atia England manager Gareth Southgate ve thung hi chuan England ramhran daya final khel tura ka hroi thleng hi keima po ka in chuang hle tuna chuan in elna kan khel meka a thaber ne turin Spain ne chau kan mabak ta a har sadon hle Spain hian pressing an thiama chu wangin ball changchung le ball changlo chunga omdan kan thiam le atul don he hmuna hian chanchin ro pui tak nu chhia turin kan local atiani win probability lama percentage laka chuan Spain chakna chance hi za samthum pariat ania England hian za samni pariat an nei thunga extra time an khelna chance hi za samthum pali aoma ngai ani anin khelna mun tur hi Germany khopui Berlin a Hertha Berlin club khelmual Olympia Stadion Berlin ania
big screen metar zathum samruk pariata sanga an khaina Germany a stadium ngai lutber ta jingami mipui sing sari sang khat lenna ani kumsang hi paruka FIFA World Cup final match khelna khaniin Zinedine Zidane an professional match a khelna nun berna Italy defender Materazzi asik kluk top na khelmual kha ani he khelmual hian tuntu min elna hian group stage match thum dongin round of 16 le quarter final match khat ve adong to boka final match nen tun Euro inalna khelmeka hian match ruk adong don ta ani he khelmuala hian Spain hian an match masaber khelin Croatia sithum final ne ani kha final lut ram pakhat jok England ero he khelmuala hian tun tumin elna hian an la in khel ve mi alo thung final match kai shwai tur hian UEFA lam chuan France referee te an ruata match referee tur hi Francois Letizia in ani hi kumsam thum pangami chawania ala upalem lova chu wangin ton hriat po anei tam lutuk lo France League 1 a referee na thok thina UEFA in Euro in elna a match official atana arwat jingami ani kumsani somparu khan kumsomni pasari mi lakni in France Football League Sangber League 1 a referee na thok chana anu kumsangni sompasaria FIFA nuaya official international referee ni turin anziak lingzui le tichuan kumsangni sompariat khan international match akai shwai masak ber tongin Bulgaria le Bosnia and Herzegovina in khel akai shwai ani UEFA nuaya match somruk panga akai shwai towa chuta chuan UEFA Youth League te UEFA Champions League le European Championship in elna te hi atelani Euro sanghi somni pali khelmeka hian group stage ha Croatia le Albania goal ni veve khunga anin ne tokna match akai shruaya yellow card pali aphor group stage ha vek Denmark le Serbia goal khung lova anin ne tokna match kha akai shruai boka yellow card pali vek aphora round of 16 match ha Spain in goal khata Georgia an ne na match akai shruai boka yellow card pani aphor le quarter final le semi final a te ro match kai shruai anei lo thung in elna khelmeka hian match thum akai shruai to tangin yellow card so ma phor towa red card ala phor mi alova finala in machon tur Spain in khel chum khat akai shruai to lain England in khel ero ala kai shruai mi alovani Copa America lama po thotani jingdar nga le chanve hian final match khel turania champion lai Argentina le Colombia ten final match an khel don ani Argentina hian group stage cha match thum an khela chak 5 vekin goal nga an khunga goal an chuami alova Colombia hian match thuma tum ni chakin tum khat draw an neya klom lo ma sela an chak 5 vek lovani chuti rual chon Argentina a in group stage cha goal an khung tam zo ka goal ruk an khunga ma se an goal veng him tluan lovin goal ni an chua thung ti chuan quarter final le semi final ate Argentina hian quarter final a Ecuador ma chonin goal khat ve ve khunga anin ne tok nuwa penalty shootout a goal ni nan neya semi final a Canada sinhi final nele tichuan Argentina hian match nga an khel to tangin goal riat khungin goal khat chau an la chua an sur nu a tha hle Colombia lam hian quarter final a Panama singa final sopa semi final a Uruguay sikhat faya nele in final a Argentina an ma chon don ta nia Colombia hian match nga an khel to tangin goal som pahni loi an khung towa Argentina a in goal an khung tam zo ka goal thum an chua to thunga a chua lama hian Argentina a in an chua tam zo ka ni Copa America khelmeka hian Argentina forward Lautaro Martinez hian goal li khung to in goal khung tam ber ani meka final in hlangkai team atangin ama naiber tu hi Daniel Munoz ni in Colombia right back hian goal ni khung towa ma se final match a khel theidon lo wangin Munoz hian goal a khung bel theidon lo tia chiang John Cordoba Colombia player point goal ni khung towa Jefferson Lerma point goal ni veka khung towa Luis Diaz point goal ni a khung tling to Argentina forward dang Julian Alvarez point goal ni a khung tling towa anni ho hian Lautaro Martinez hi an nai ber ani assist lama hian James Rodriguez hian assist nei tam bera tumruk anei towa ani hi Copa America in elna kalmeka assist nei tam ber ani don ti thei ni to in ama nai ber tu te hian tum ni chau an la neya chu wangin James Rodriguez hi assist nei tam lama asang fa le ani hian assist nei tam lama record a siam thar towa Messi and kumsang hi somni pakhat khan Copa America khelani tumin assist tum nga aneya record a siama kha record kha James Rodriguez hian khumin Copa America in elna khel tum khata assist tumruk nei thei ma sabera le omchun record a siama ni
Colombia hi an champion thalawani point James Rodriguez hi player of the tournament a thlan ani arin om hle Argentina tan Colombian playmaker chatha James Rodriguez hi ven uluk big angai dona Rodriguez yan match nga a khel towa tumsom pasari te meu chance asiam chuak towa ani aya gol khung rem chang siam tam anom lova Copa America in elna hun khata assist nei tam ber record siam tu hi ngai tha athiang don lovani chu baga chon Colombia hi an form hleya an ram chanchina tlom lova an kal tuan reiber tong mekin match somni paria chung te meu an tlom mia lova team an kal tuan lai takani ma se an right back khelh thathin Munoz chu semi-final a red card a choi wangin final a ain lan thei don lova Colombia tan chuan apoi don hle Argentina hi champion lion nia Messi Copa America in elna tumruk sangni pasari sangni sompanga sangni somparuk sangni sompakua sangni somni pakhatle sangni somni palia te gol khung vek thei he in elna tumruka gol khung thei om chhun hi danglamna thlen thei tu ania Messi te angchu in elna level asan pau le ven uluk an ngai le zual Colombia hi group lama Brazil nen anom dun chungin an tlomia lova chu wangin Copa America final a hian in elna khelme ka la tlomia loram pahni anin ma chhon don final match ha tu emazok hian an voi khat tlomna an tong dona pakhat jok in tlomia lovin sul nu rau pui tak nu chein champion no moi an choi thungang Colombia hian tu hnaya khel thale ma sela Argentina an ma chon nung tum som pahnia tum khat chau an chaka tum rukzat an tloma tum nga anin he tok puya chu wangin Colombia hian Argentina hi an ngam lo thin hle hetiang ania wang hian Argentina hi Copa America final a po chak turarin kaizok an nia team thazoka ngai an ni pia lama Colombia hian an ngam lo thin na hian Argentina chakrin na asiam lian zualani ma se Colombia playmaker James Rodriguez azam lova Messi hi dan thei lo tluka ven har sa nia ma se Messi kan boi pui man lo Copa America no moi choi turin result chau kan boi pui don a har sa dona ma se kan kuta champion no moi aom ngei ka be se ani atia James Rodriguez yan match nga khel toin kan soitak angkhan assist tumruk anei towa goal khat akhung to boka match nga atangin goal contribution pasari lai aneya man of the match nga atangin tumli lai an thlang to bok kumin sangni somni palia club lama match ria chau ala khel chungin anram tan chuan in nga na ber alani theizela a theina sanjia hi anram tan a khel hian alang chiang thar le thina ni hriat telatan hein elna Copa America final match hi Di Maria an Argentina tan match a khel na nung ber turania chu wangin Messi point a thian pa Di Maria tan champion no moi an choi ngei a tul thu asoyani ole khatichin kha tuntuma European Championship final khel tur le Copa America final khel tur kan THLIRLAWK theina chin chu nipot ro se